Kubor nakaslab jong unongsan hima. State President ke National People's Party Dr. W.R. Khanluki ubaderu MP ke Raja Sabha uliathu baki nongelam ke NPP kinsahyar ban lajalap election sa soyong nakabenta ukurtong jongki. Uliathu ru ba National President Conrad Kongkel Sangma ubaderu Menteri Rangba ke Jela usumbut Menteri Rangba kinsahyar sa soyong hagin gikindiat sengi ban panjing kersan upat ba badru ban kersyanya ukurtong ke parti uba samlin malnya. Ula benrap ru dah kabaong bagi patba ke soyong kinjet yu ubreu ubadan ke parti kabalam kemat ya ke sorkar. Wan lagi hap banyak kun persya bat ki sengsan himasima ki bedon lang ke sorkar. Ula penpau ru dah kabaong bagi NPP kamshim la kento ya ke jingkren persya jong ki wei ki seng haswa ke election ke ying dor bar thawan ke jela namar kis ngothu bahadin ke result kin hap banya trailang kumbalong ha ke sorkar MDA 1 man mong kat election ni le target ke dong ni le job ji pekhe jong iru bagi job ni sikit ngin pat yu imo bagi tagi kita leaders kuba le parti bikin ya saya konsumsi bani lo ni sihat ki yut jong ila le nak ka unit ila don hang tu nak ba perstu ni sekarang bagi ka artri sihat nang ni kadang dan kepot saya doktor ni suatu bagai election so yang bukan dari cikun pergi coalition partners juga MDA tu ni kai kuno ka NPP kan percaya pai ba antai apa kadai rumah ka balam kemari ke sorkar tu kan lah ni percaya pai ba bikin cit senon ke parti ke balam kemari sorkar ni kita ni yang percaya ki kan bagi mentangi ni de ke parti ke ba mo lam kmat ya ke sorkar anta sagawai kalau kum ke parti gilong kumonong gilong bror gilong ayu katu gi alliance partner jongi gila keren ini rengi unda keren ki ngi yo rengi pat ya kata gini trei perlok rengi wan ke bor isim yang ki beli trei lang mar grafikan ma wai ni press yu jonga ngong ba ki breu ki vote for MDA 2 nomor ba ke sorkar babat ni bladak dari MDA 1 but the result he pen but people are for MDA 2 okay so to not you try lang on ki cut MDA and I can use some untuk have MDA meeting markali the is not that simple kumbe keren serum seneng nature yo syahar kalau so many things there was slight steps from here it will lead us to nowhere tengah kuat bagi dia keren MDA meeting kuat bagi keren all party meeting marka ni kada legal issue kabalong ba hangang ngangange dengan dai mo kenal politician dengan dai mo kenal tau mo doctorate ru it's not my subject kawai ka ba ngai ba ka bang yap ka state jong ba tang nila long politician nila long master of all journalism jong kiru patay ngate him tip to mafi marka dai politician de kata ngai ba ngai yap rai ka kam jong ki tip mafi nga beyond history ng muti. Hindi benar kita just by being elected the latin look the kita the lebih baik at least journalism like ham train people ayo at least not is work minister Manipur is a journalist entah two terms kembali train mau pergi politics the village memang ketua handle by national president maranga di kapor mo ping wan Delhi na ta plus pamayo to tengar mo ni ko khobor kum to tempat itu do hi mar yu de atrai la ya kum to hi trai untuk no outcome kan kum no ko keren kum to keren mo ki PDF mo uru keren kum to atrai ya kum to hi so le parti to kalau welcome everybody no gin on welcome mo ni trai lang na ta ga riba ga jadi riba